past simple ili prosto prošlo vreme. Da biste govorili o nečemu što se desilo vama ili nekom drugom u prošlosti, bilo da se to desilo pre 2 minuta, sinoć, prekjuče, pre 2 dana, prošlog utorka, kada ste bili mali, 1998. ili čak u 10. ili 8. veku, koristite past simple ili prosto prošlo vreme. A ono se gradi na najlakši mogući način, dodavanjem nastavka ed na glagol. Ed nastavak je isti za sva lica. U odričnom obliku ispred glagola stavljamo reč didn't, koju smo dobili spajanjem dveju reči did i not. Ovaj apostrof ovde stoji umjesto slova o koje smo izbacili. Upitni oblik gradimo tako što na početak pitanja stavimo pomoćni glagol did, a na glavni glagol ne dodajemo nastavak ed koji smo dodavali u potvrdnom obliku. Kao što ćete primetiti, on važi samo za potvrdni oblik, a u odričnom i upitnom se ne dodaje. A sada da primenimo ovo što smo naučili. Date glagole treba staviti u past simple, odnosno prosto prošlo vreme. Kako ćemo to uraditi? Najprije treba da vidimo da li se od nas traži da glagol stavimo u potvrdni, odrični ili upitni oblik. Kako ćemo znati? Ukoliko se rečenica završava upitnikom, od nas se traži da glagol stavimo u upitni oblik. Ukoliko uz glagol stoji odrična rečica not, od nas se traži da glagol stavimo u odrični oblik. Ukoliko nema ni upitnika, ni odrične rečice not, onda se radi o potvrdnom obliku. Potvrdni oblik, rekli smo, gradi se tako što se na glagol doda nastavak ed. U ovom slučaju je to bio glagol walk i dobili smo walked. Ovdje je dat glagol play i kada na play dodamo nastavak ed, dobit ćemo played. She played tennis yesterday. Druga rečenica počinje upitnikom, što znači da se od nas traži upitni oblik glagola cook. Upitni oblik gradimo tako što na sam početak ispred subjekta stavljamo pomoćni glagol did, što ćemo i učiniti, a glavni glagol ostaje takav kakav je, ne dodaje se nastavak ed, što znači glagol cook ćemo samo prepisati. Did your mom cook the dinner last night? U trećoj rečenici uz glagol clean nalazi se odrična rečica not, što znači da glagol clean treba staviti u odrični oblik. A to ćemo uraditi tako što ćemo ispred njega staviti reč didn't i dobiti didn't clean. Primetit ćete da rečicu not nismo posebno prepisivali jer se ona već nalazi u okviru reči didn't. The children didn't clean their classroom. U četvrtoj rečenici nema upitnika, nema odrične rečice not, što znači da se od nas traži da glagol visit stavimo u potvrdni oblik, a to ćemo uraditi tako što ćemo na njega dodati nastavak ed i dobit ćemo visited. I visited Paris in 2008. Poslednja rečenica završava se upitnikom, što znači da glagol watch treba staviti u upitni oblik. To ćemo uraditi tako što ćemo na sam početak ispred subjekta staviti pomoćni glagol did, a glavni glagol watch samo prepisati, nećemo dodavati nastavak ed. Did you watch the match last weekend? Nadam se da su objašnjenja bila jasna i da ćete uspješno raditi vežbanja koja su postavljena na Wiki stranici. Good luck, bye!